twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ndi kumwe na Ndayisenga Clement, nge ndi Jean de Dieu Karinijabo. Clement, amahoro kuri twese. Cyangwa ku giti cy'umuntu. Ubwo twese nyine n'abahere ku giti cyanjye naho cyawe ashobora kuba rusange. Ese yavuze ku giti cy'umuntu bavuze hehe? Umuntu buri wese agira igiti cye. Bani ku ruhande rw'ubundi we bivuze muri ndi. Kuki bavuze ku giti? Mu Kinyarwanda iyo ubwo buryo bwo byasaba gukora ubushakashatsi twareba. Ariko ubwo nagiye gusobanura ni nko ku ruhande rwe. Birumvikana ariko ku giti. Kuki yakoresheje ijambo ku giti? Igiti cye. Anyways, ntabwo tuje kuganira ku biti. Tugiye kuganira kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amuri Yakutumba yarapfuye ntimwabimenya. Yahoza ari perezida wa Bazalendo. Yego. Hanyuma turanaganira ku bijyanye n'imfungwa AFC M23 yahawe na guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ko byemejwe n'ishami ry'umuryango komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Ariko n'ubundi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye. Yego, noneho tunagaruke nanone kureba uko urugamba ruhagaze. Biravuga ko umutwe wa M23 uri gusatira cyane umujyi wa Uvira ku buryo bitinde bitebuke uriya mujyi ushobora kugwa mu minwe ya AFC M23. Ariko hagati aho reka tubanze duhere ku makuru y'imikino. APRFC ngo kujya gukina Kinshasa bite? Dusubije mu myaka 15 ishize ko ari urimo muri iyo domaine. APRFC ngo reka kujya gukina Kinshasa nako yanze kujya gukina Kinshasa. Yego. Kubera ko yagombaga guhura n'ikipe yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko nanone ku rundi ruhande uburyo ibi bintu bya politike biri kwivanga n'imikino. Yego. Uretse ko ku rwego rw'isubona ari ibintu bigenda byivanga. None se ni umwe ruturutse bukuru ukwiriye hose byakwanga. Ngo ari Florent Ibenge. Florent Ibenge. Ngo u Rwanda rwamwangiye kwinjira ngo na makuru ndi kubona mu bitangazamakuru byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo wenda uhereye kuri ibyo bya Florent Ibenge. Kubera yuko ni ibintu byatangiye kujya bivugwa ikinshasa mu bitangazamakuru by'ikinshasa. Bivuga yuko ubundi uyu mutoza ni Florent Ibenge Ikwanga, n'umutoza w'ikipe ya Azam FC yo muri Tanzania. N'umutoza uzwi cyane muri Afrika, ari mu batoza b'abanyafrika bakomeye hano ku mugabane. Kubera ko yatwaye n'ibikombe, atoza ikipe ya Berkane yo muri Maroc, yatoje AS Vita Club yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bari gutoza ikipe rero ya Zamu ariko numva no muri Sudani yaratojeyo. Rero ibinyamakuru byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo biravuga ko ngo u Rwanda rwanze ko umutoza w'umunyekongo Florent Ibenge yinjira ku butaka bwarwo. Aje kubukora hiki. Umutoza rero w'umunyekongo wa Zamu yo muri Tanzania Jean Florent Ibenge Ikwange ntiyabashije ngo kujya guhura n'ikipe ye iri mu mwiherero wo kwitegura umwaka mushya w'imikino i Kigali, aho ngo iyi kipe imaze icyumweru ikorera imyitozo. Nuvuga ngo ikipe ya Azam FC yaje gukorera imyitozo i Kigali, kuko ndasanga ari gisanga i Kigali ari heza kubakorera pre-season. Ibyo birasanzwe mu makipe yitegura shampiyona ndetse n'andi marushanwa mpuzamahanga. Uziko shampiyona ziratangira mu matariki make hirya no hino ku isi, ndetse no mu kwezi kwa 9 nibwo hazatangira nyine ama qualification yaba muri CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup no ku mugabane wa Afrika. Urumva ikipe yaraje ariko nk'umutoza ikipe ishobora kuza nikatozwa n'abongereza we atarazi. Rero ngo nkuko ngo umunyamakuru w'imikino witwa Richard Muhima yabitangaje ngo Ibenge yanze kwemererwa kwinjira mu Rwanda ngo kubera ingamba z'ubuzima zijyanye n'icyorezo cya Ebola. Urumva? Ariko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bahise babiha uburemere ntibumva ko icyo cyorezo cya Ebola kandi kivi wabo. Kandi izo ngamba urabizi ko zashyizweho hirya no hino ku isi. Hirya no hino ku isi koko bagusaba iminsi 21 uri mu kato. Hanyuma rero bagenzura niba utabarahuye n'uwanduye icyo cyorezo, kubera ko kiri kugaragara cyane n'ubundi mu bice bya Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu mu ntara ya Ituri mu duce 53 kikaba kimaze kwica abantu barenga 800, abasaga 300 baracyanduye, mu gihe kandi hari abasaga 600 ubu ngubu rwose bari mu kato. Ariko inkeke giteje ubu ngubu nuko hagati ya 60 na 70% by'abarwayi bashya bari gutahurwa bari kuba bavuye mu bantu batari mu kato. Bivuze ngo ni icyorezo kiri mu baturage mu bundi buryo.
n'imyumvire y'abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku cyorezo Yego. teye impungenge n'ubutegetsi kudahemba abantu bari kukivura. yego muzi ko abantu barimo barigaragambya, abantu bari ku ruhembe rw'imbere mu kurwanya iki cyorezo bamaze amezi badahembwa. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumva ko ari icyorezo gihari, hanyuma abantu bari kugufasha kugihashya kuva mu kwezi kwa gatanu amezi 3 kwa gatanu kwa gatandatu no kwa karindwi ntibarayahembwa. Yego. kandi nibo noneho bari gushyira ubuzima bwabo mu kaga kuko nibo bandura mbere y'abarwayi. urumva ko n'imbaraga zo guhashya kino cyorezo, ndetse kandi urabizi ko n'umushami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WMS yatanze n'amafaranga yo kwifashisha muri bino bihugu byo mu karere. Leta z'Ubumwe za Amerika bwagiye bayatanga. Yego. Uwo ni Florent Ibenge. Florent Ibenge rero ubu ngubu ngo akaba yahatiwe kuguma n'ubundi Dar es Salaam muri Tanzania, bakavuga ko ari gukora imyitozo, ari gukoresha imyitozo ikipe n'ubundi akoresheje ikoranabuhanga atanga amabwiriza. Hanyuma rero ikipe ya Zamu ikaba izakira icyiciro cya mbere cy'amajonjora CAF Confederation Cup. Urumva niyo ari kwitegura kuko ni mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9. Rero aho izakira ikipe ya ZFC yo mu Misiri, ndetse cyangwa se ikipe ya ASI yo muri Djibouti, kuko urumva izajyamo mu cyiciro cya kabiri hazanyura muri rya jonjora ry'ibanze. Iyi nkuru rero ku rundi ruhande urumva mu mikino mu Rwanda ho APR FC urabizi ko ku munsi w'ejo ku itariki ya 6 Kanama 2026 ubwo habaye tompora ya CAF bari uko amakipe azahura mu majonjora yibanze no ku mugabane wa Afurika. Amakipe yatwaye ibikombe iwayo. Ikipe mu Rwanda hagarariye igihugu ni ikipe ya APR FC yatwaye shampiyona nk'ikipe yatwaye shampiyona mu makipe yo mu Rwanda. Ndetse na urabizi ko na Rayon Sport nayo nubwo itatwaye igikombe yabaye ya kabiri mu gikombe cy'amahoro, ariko nanone ariko se ubwo raseka amakuru urumva. Hanyuma Al Hilal uziko yatwaye igikombe izaserukira Sudani kuko nubundi yagitwaye iri mu gihugu cy'amahanga. Yego. Ikipe ya APR rero urabizi ko tombora rwose yanitabiriwe n'ibintu nanashimye. CAF rwose yakoze igikorwa cyiza, ariko na Ferwafa niyo gushimirwa nyuma y'igihe abari janderi bo mu Rwanda bashinja ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda gushyirwa ku ruhande kandi aribo banyira umupira. Niho banyira uko byagenda kose. Nibyo niba mbwiraga atahandi ubona abanyamakuru b'imikino ari abantu bahoze bakina umupira, abasesenguzi ni iki, ariko twebwe mu Rwanda biracyacuramye. Igikorwa cyiza CAF yakoze rero nuko yatumiye Olivier Karekezi, Ferwafa nayo iramubyemeza, bamukora ibyangombwa byose bishoboka ajya gutombora. Yari muri tombora. Ikipe ya APR rero yahise itombora ikipe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Les Aigles du Congo. Yo Aigles du Congo rero ikaba rero ari igomba guhagararira ikipe ya Demokarasi ya Kongo muri CAF Champions League, ikazahura na APR mu ijonjora ry'ibanze mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9. ari nabwo nyine amakipe azatangira gushaka ngo ese ninde ugomba kuba yakomeza mu cyiciro gikurikiraho. Hanyuma ariko yitombora nkiyibona natangiye kubona yuko byanze bikunze bigoye, ngiye natangiye kubyiyumvamo mbere yuko rwose ngira abanza nanabikubwiye. Ariko APR na Les Aigles ndakubwira ni Les Aigles ubu APR ikinshasa dukurikije umwuka wa politiki uhari ni umwanya mwiza ko ikipe ya APR yo mu Rwanda, ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda n'umwuka uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda nacyo kitabura gusigara inyuma. Natangiye kwibaza nkurikije nanone ikinshasa ku bantu b'abanyarwanda uko biba byifashe muri iyi minsi n'imyitwarire ariyo bwara abasigaye bari mbarwa cyangwa se bahari barihinduye ukundi. Urumva natangiye kwiyumvamo ko bigoye muri njyewe. Nibwo rero haje gutangazwa makuru mu bitangazamakuru byo mu Rwanda avuga ko nyuma yuko APR itomboye ikipe ya Les Aigles du Congo yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, yuko ikipe ya APR FC yo mu Rwanda ibinyujije mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yandikiye impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yisaba ko yakwimura iyi mikino ibiri izahuza n'abo makipe yombi. Yego, mukino ubanza uzabera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo niho byari biteganyijwe. Bitanateganyijwe ko uwo kwishyura uzabera Kigali mu Rwanda. Ariko APR iravuga ati rero iyi mikino ni muyishyire kuri tere netre, kibuga kidafite aho gihuriye n'izo zombi. Yego, cyangwa n'ibihugu byombi. Kubera yuko nawe ubisesenguye ibaruwa ya APR iratanga izihe mpamvu.
ibaruwa ya APR urumva ko n'amakuru yagiye hanze bavuga ko yandikiye yuje ibaruwa muri Ferwafa yihaye CAF ariko ubwo impamvu nubwo tutasomye iyo baruwa umuntu ukurikira politiki yo mu karere waruna bikomoje avuze ngo ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda ubigarutseho no muri delegation no mu bayobozi ba APR n'abasirikare barimo n'abasirikare baba bakiri active bari muri delegation no mu mazina mu byangombwa byabo ni ba brigadier general ni ba colonel ni ba no muri delegation ya equipe haba handitseho kanaka uyu nguyu ashinzwe ibi wabihuza rero n'umwuka uhari hagati y'ibihugu byombi kujya gukinira Kinshasa kwisanga muri stade Kinshasa ese ubwo yitombora yabaye paraxida guhuza aya makipe yombi yabaye paraxida CAF nayo ubanze tarasomye teganyagihe ngo irebe umwuka muri geopolitique uhari kuko ahandi uretse ko ibintu bimaze kugenda bizamba mwabonye Iran na Amerika yego twabonye Iran iba muri Mexique kandi Mexique ari gukinirwa itsinda itarimo ye yakabaye bakubutaka bwa Amerika yagombye kubiba ku butaka bwa Mexique yagombye kubikinira Hirara ariko yakaba nyine irara bikinira ahubwo cyangwa se niba ikinira muri Amerika yakabaye yarararaga muri Amerika cyangwa se mu buryo bwa nyabwo ukurikije Iran na Amerika yagombye kuba yarakiniraga muri Mexique kuko naho yararaga ariko noneho yafataga indege ikaza direct gukina match muri Amerika yamara gukina shishita abana bakabirukankana vuba n'abavana muri vestiaire ati mugende kudutera icyugazi bakabajyana hehe muri Mexique noneho si byanahereye aho ngaho gusa hari nabo muri staff technique batemerewe kwinjira ku buryo abakinnyi bari bafite n'izindi nshingano zo kujya guhandoringa ibintu byo muri logistics aparitiri yo kuba banakina umupira noneho wanareba ukavuga ngo niba Iran yarasabaga FIFA ko yanayemerera igakinira muri Mexique noneho niba itanakiniye muri Mexique bayemereye gufata umwanya wo kuruhuka niba dukinnye abakinnyi barabizi bananiwe bakenera kujya koga bakenera kujya muri piscine bakenera gufata n'amasaha yo kuruhuka bakaza gufata indege maze kugira imbaraga kugira ngo byibuze banitegure ku mukino ukurikiraho bafite n'ubuzima bwo mu mutwe bumeze neza ko bara mu mupira bakoresha mu mutwe cyane kurusha kuba tubona ngo bakina n'imbaraga bora mu mutwe umukinnyi atameze neza uzarebe we nawe akurikira nk'umupira nko mu gikombe cy'isi babonye umukinnyi wa FC Barcelona yitwa Rafinha kandi yari yagize ibihe byiza muri championnat rwose ameze neza aza gusanga agiye ku makonte ye asanga se yatwaye 80% by'umutungo we ibaze nawe umutungo wawe ufite kandi baba bafite akavagari uvuga ko ufite miliyoni 100 ugasanga yatwaye 80 ufite 20 wakwisanga gute muri iyo leta byaranze mu ikipe wabonye ko atitwaye neza noneho rero urumva ibyo byose uko biba bimeze noneho urumva FIFA uzi ko utitwaye neza wa musifuzi ugiye gusifura yego igikombe agiye gusimbura azasifura UEFA Super Cup ariko na Kagame Cup umukino wa nyuma wa Rayon Sport na Gor Mahia ariko byibuze uko yangiye kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika FIFA ngo ntago cyo twivanga ngo mu bijyanye na politiki ntago mwivanga bijyanye na politiki Infantino ariko nawe mugeze kure Infantino ari gusaba imbabazi ariko za nyirarureshwa wabonye ko FIFA na imini UEFA ndetse na CONCACAF ndetse na ryashyira muri umupira w'amaguru muri Aziya ngo CONCACAF ni muri Amerika n'ubundi y'amajyaruguru no muri Aziya n'Uburayi ntibamwumva rwose amatora akurikirana none muri FIFA azabahishe byinshi twabihuza hano ku mupira w'amaguru rero muri Afrika umupira w'amaguru muri Afrika niba CAF ishobora gufata APR ikayihuza na Rezegre izi umwuka wa politike mubi uri hagati y'ibihugu byombi yego ahubwo se Rezegre iravuga iki ubwo Rezegre yo nta kintu yari yatangaza ubwayo ariko nayo ku rundi ruhande ntekereza ko hatabura kubera ko twabonye n'ama equipe yo muri Kongo yigize kuza gukina muri basket abakinnyi bagizeyo barabahana banabahagarika mu bikorwa byose by'imikino y'intoki ya basketball noneho mu Rwanda ikipe y'igihugu ya volleyball nayo izajya gukina Kinshasa ikomeje imyitozo ni ikipe y'igihugu ya volleyball ariko ikomeje imyitozo ariko nanone nta wari wamenya nanone ngo ho bizagenda biti ariko ahantu ho kuri APR bikomereye nuko ari ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda kandi mu mwuka mubi ushingiye ku mpamvu z'igisirikare hagati y'ibihugu byombi kuko M23 Kongo yishinja kubifashwa yego n'u Rwanda yego u Rwanda nabwo FDLR na FRDC bakaba mawi noneho wareba izo mpamvu politike zinjiye mu mupira w'amaguru kuko APR iravuga ko mu gihe CAF
itayemerera ko uyu mukino ubera kuri terenetre itakwitabira amarushanwa ya CAF mwaka kubera ko iravuga iti ntabwo najya Kinshasa nkurikije ko mu mwuka umeze magingo aya ngaya ndetse nkasoma ibihe uko bimeze ndabona rwose tutaba turi mu mwanya mwiza wo kujya i Kinshasa ariko abantu bakibuka yuko n'ubundi sinakera ariko ni ku hagati y'itariki 4 n'esheshatu nibwo imikino ibanza izaba itariki 4 n'esheshatu z'ukwezi gutaha urumva n'ukwezi kumwe kurimo gusa kutanuzuye hanyuma kandi imikino yo kwishyura ikazaba hagati ya tariki 11 na 13 nabwo ni mu kwezi kwa 9 ariko abantu bagahita basubiza amaso inyuma bibuke ngo ibijyanye n'umupira w'amaguru na politiki Ruvumbu ni umukinnyi w'umunyekongo Heritier Ruvumbu yego abantu babyibuke mu Rwanda ko byamugendekeye mu myaka mike ishize ibimenyetso yakoreye kuri stade agaragaza bya bimenyetso bijya bikorwa n'abanyekongo tutari bwigarukeho cyane urabizi yuko ubwo yavaga hano uziko yakiriwe Kinshasa ndetse na president Felix Antoine Tshisekedi akamwakira nk'intwari bitewe n'ibyo bimenyetso so nibyo noneho ibaze nawe muri Kinshasa muri stade ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda iri gukinira muri stade i Kinshasa ntabwo iyo foto ntabwo umuntu ayikurura ngo ahita ayibona hari abarimo kuvuga ngo yagakwiye kujyayo ngo impamvu politiki ntabwo zagombye guhuza n'umupira w'amaguru ntibazagira umuntu ubabeshya ntabwo wibuka mu gikombe cy'isi nakoze documentaire mbabwira ni Kongo ugiye kwifashisha igikombe cy'isi mu mpamvu za politiki ntiyabikoze se yego nabivuze mbere yuko bikorwa impamvu abantu bagomba kubyumva ibi bintu mugomba kumenya ko nta kintu na kimwe kitari politike ku isi abantu bagomba kubimenya umupira w'amaguru ukinirwa he ukinirwa mu gihugu niba hari ikipe uzi itagira igihugu ibarizwamo kuko icyo gihugu ubamo ugendera ku mategeko na politiki yacu politiki ya siporo ishyirwaho na federasiyo y'umupira w'amaguru cyangwa ishyirwaho na minisiteri ya siporo none se so reka dukomeze twagira ngo gusa tubanze tunyure muri utwo tuntu turimo turavugwa hirya no hino tujyanye na Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda twari tugeze none no muri domaine ya siporo ariko amakuru aravuga ko bwana Amuri Yakutumba yego yapfuye aguye i Burundi nyuma y'ibikomere yagize cyagiye muri Minembwe ariko by'umwihariko muri kara gace ka Mikenke kabiri mu Rwanda ikomeye cyane mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu Amuri Yakutumba yari mu ntoki Amuri Yakutumba ubundi uziko yabaye nje no kuba muri Mayimayi abaye muri Mayimayi rwose umutwe witwa Mayimayi Yakutumba kuko Mayimayi ni imitwe myinshi muri Kongo umuntu ashinga umutwe agahita witirira izina rye Mayimayi Yakutumba ya Mayimayi akana ka Mayimayi akana kari benshi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri ngoma ya Tshisekedi rero nibwo yafashe izo za Mayimayi n'imitwe yose yitwaje intwaro muri rusange ayihuriza mu cyo yise Wazalendo abakunda igihugu ubundi ryo le patriote ni ijambo naryo ubona ko ryandujwe ukurikije imyitwarire y'abo bantu baryitwa iryo zina cyangwa se ibikorwa kandi urabizi ko umuhanzi nyakwigendera Rugamba Sipiriyani ni waririmbye ngo kwitwa izina ryiza ntuba imfura uduhemukira twe turi guhamagara nabo rero buriya bahemukira abantu bakubita Wazalendo wowe uri bisi iryo zina baba bari kuguhemukira bitewe n'imyitwarire bagaragaza hanyuma rero aza kubabumbira muri icyo yise Wazalendo mu rwego rwo kugira ngo bamufashe kurwana na AFC 23 muri mirwano barimo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva mu gushyingo kwa 2021 kugeza amagingo aya nuko abahamagaye rero nibwo yayihaye inshingano Yakutumba aba president wa Wazalendo ariko urabizi ko umugabo mukuru yego urabizi ko baba bafite n'undi ubayoboye uri Kinshasa mu nteko yego hanyuma rero uyu nguyu ahantu bamuheruka abantu kumubona mu ruhame bibuke uwitwa Kongolo uyu nguyu numwe mu banyamurenge ariko bita ko ari akagara ubwo ngubwo ubihuje no mu Rwanda ushobora kuvuga ko ari wa wundi uri mu makarita tabara wenda ku ruhande rw'abanyamurenge kubera yuko hari abanyamurenge bari ku ruhande rwa Kinshasa bandi banyamurenge bavuga bati nabagambanyi barimo Kongoro barimo nabandi batandukanye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Kongoro urabizi ko buriya nakuriye mu Rwanda wabo bari no mu Rwanda n'ibyangombwa by'u Rwanda arabifite na buruse y'u Rwanda yego byose uwo Kongoro urabizi ko yesuye abanyamurenge ajyana na Kongoro ni muntu ki Yakutumba ni umujyanama wa Tshisekedi yego none ngo yazanye ubutumwa bwa president nk'umujyanama we wabonye uko abaturage bamwakiriye twabigarutseho n'ibibazo bamuhase bidafitiye igisubizo Amuri Yakutumba abaturage bamubaza ati ko ari we watwiciye abaturage n'ibiki mu ruhame hariya urabyibuka mu kuvayo rero Amuri Yakutumba
Kongo yaramubwiye ati ariko bari abantu bo muri Minembwe, MRDP twirwaneho ko bahoze ari abashumba, kubona n'uwabatozaga mu rwego rwa gisirikare ari makanika nawe akaba yarapfuye, bari abantu mwabarwanyije ko ugomba kubatsinda ugafata Minembwe. Rero nibwo yahise asubira kurwana muri ya mirwano yakomeye imwe akaze cyane mu misozi miremire ya Minembwe, by'umwihariko hari za Mikenke kuza hafashwe point zero, gukomeza no mu bindi bice bindi kwa Murima hehe no muri ayo marembo ya Baraka aho ngubu ubageze. Niho yaje kurasirwa rero. Amaze kuraswa rero amakuru akavuga ko yahise ajya kuvurizwa mu Burundi, ari naho yaguye. Hari n'amajwi y'umuhungu we mu rurimi rw'Ikibembe, bari Kibembe n'iki abavuga, nahoze mvugana n'umuntu umenyereye izo ndimi baturanye aho ngaho, ambwira ati n'umwana we rwose yararimo atabaza avuga n'ukuntu se bagomba kumuherekeza ko byarangiye. Ni inkuru yari imaze iminsi ivugwa yego, ariko amakuru akagaragaza yuko rwose muri ya Kutumba yapfuye muri ibyo bitero. Ariko nanone ntabwo ari we wenyine warashwe mu bayobozi ba Wazalendo, kuko urabizi ko Wazalendo ifite abayobozi batandukanye baba barise n'amazina rimwe na rimwe wumva kakaye, wakumva kandi noneho rimwe na rimwe Kutumba usikajyaga yiyomeka yitendeka no kubyemezo bya Kinshasa, kuvuga ati ibyo bintu twebwe muri kuvuga ntabwo tubyemera. Uribuka ko Kongo icyo gihe banavuguruzanyije mu nama mbere y'abaturage rwose. Yego. Hanyuma ariko makuru akavuga ko nago Ngoma Nzito nawe urabizi ko mu bayobozi ba Wazalendo nawe uyu nguyu nawe yarashwe, araswa umugongo, akaba nawe ari kwivuriza ahitwa Milimba, akaba ariho arwariye. Mu gihe noneho ubu ngubu umuntu ashobora kwibaza bati se bihagaze bite? Wazalendo iyobowe nande? Wazalendo wa kano kanya iyobowe n'uwitwa Makanaki, ni uri kuyiyobora, ndetse afatanyije n'uwita Fyeka Aduyi. Urumva Aduyi ubwo ryo zina wumvise ngo Fyeka Aduyi. Aduyi ubwabyo n'umwanzi, ariko ngo ushobora gusanga n'umwanzi w'ubwe akaba n'umwanzi w'abaturage. Fyeka Aduyi we rero ubanza wari umurame kuko amaze kubikwa inshuro ebyiri, ariko wakaba kiriho kuko mu nshuro zose yagiye abikwa ko yarashwe yapfuye yongeye kugaragara waracyahari. Fyeka Aduyi rero akaba nawe yararasiwe muri ibyo bitero cyangwa se muri iyo mirwano yasakiranyije ihuriro ry'ingabo za leta FARDC, Wazalendo, FDLR, FDNB, abacancuro n'abandi batandukanye muri biriya mirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero n'ubundi ntabwo imirwano n'uburiya nubwo ubona inkuru zayo mu binyamakuru byandika zagabanutse, ariko ntabwo imirwano ku murongo w'urugamba yahagaze. N'ubu tuvugana bari kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nibyo natangiye mvuga ngo bari no gusatira ahubwo Uvira. Yaba ari gusatira Uvira ndetse no mu bindi bice bindi bitandukanye aho ngaho hafi ya Baraka, kugarura aho ngaho inyuma udutero shumane tubura kugenda tuba n'ibindi bitero byo kureba yuko ihuriro ry'ingabo za leta FARDC ryakwisubiza ibice bimwe na bimwe byagiye bisubira mu maboko ya MRDP twirwaneho na AFC 23. Ariko aho ngaho muri Uvira hari kubera imirwano isatira Uvira, yego, ariko noneho iyo mirwano ikanahurirana n'imyigaragambyo imaze iminsi 3 kuva kuwa gatatu. Yego, muri Uvira hari kuba imyigaragambyo, yego, igamije gushaka ko hashyirwa ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho, kubera ko abaturage bataka ko bari kugirirwa nabi na Wazalendo, yego, ndetse n'ingabo za leta. Kandi ngira ngo abantu bakurikirana bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri rusange, si ukwibasira wenda igisirikare cya Kongo, ariko kuvuga ko nyir'urugo yapfuye ntabwo umuntu aba ari umwishe. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri mu bisirikare muri Afurika kigaragaza imyitwarire idahitse ku baturage. Kubera ko igisirikare cy'igihugu bwabyo uwo muntu kigomba gukorera no gupfira ni umuturage. Yego. Ariko nicyo cyambere mu guhohotera umuturage gishinzwe kurinda no gupfira. Twarabibonye basahura Goma. Urabyibuka mu mavude wose nta ari n'ubwo iyo batsinzwe barambika intwaro bakambara imyenda ya gisivile bakiruka, cyangwa bakajya mu maduka gusahura, bakakunyuraho kingura, utakingura akakurasa akakwica, bakagusahura, bakagenda mu kwica abanyagihugu bari bashinzwe kurinda. Ubwabyo hariya wowe urasana n'uwo muhanganye, ntabwo urasa umuturage. Iyo myitwarire idahwitse rero abaturage bo muri Uvira bakavuga ko barambiwe, kubera ko muri Uvira kuva yavamwo n'ihuriro rya AFC 23 muri rusange ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yego, byari biteganyijwe ko n'ubundi hagombaga kujya ingabo za MONUSCO zidafite uruhande zibogamiyeho. Urabyibuka MONUSCO nayo irabogamye.
MONUSCO irabogamye ariko ntacyo ko bayita gutyo kwidafite aho ibogamiye niyo riteganyije ije kujyayo ariko noneho kuba itaranagiyeyo nabwo bwabyo wakwibaza ngo habaye iki kuko bagombaga kujyayo bitarenze mu kwezi kwa gatatu niko byari biteganyije kugenzura ikirere bakajyanira n'indege bakareba ko ibintu bimeze neza bakiga ikibuga bakabona kuzana n'abasirikare bo ku butaka kuva mu kwa gatatu kugeza mu kwa Kanama njya mu kwa munani amezi 5 arashize ntabwo ibyo byabayeho nta nakanunu kabyo kuko ubwo hahise hashyirwaho ibindi ngo bya IGVM place ihuriweho n'ubundi n'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo FARDC AFC 23 niyo MONUSCO igomba ngo kugenzura yubahirizwa ry'iby'impande zombi izumvikanye mu masezerano y'Doha muri Qatar. Wareba rero abaturage bavuga bati twego turarambiwe ingabo za AFC 23 zavuyemwo hano ariko urumva abaturage ntabwo bishyira muri position yo kuvuga ngo barashaka nde wenda hagati ariko abaturage bavirana nubwo bakunda FMV ntago urebye nyine myitwarire n'iki ko bagaragaje ifata hariya reaction zabo ntabwo zari nziza nuvuga ngo haba harimo abaturage bari mu bice bibiri byanze bikunze haba harimo ababyishimiye badashaka kubigaragaza ko abenshi wenda benshi babagirira nabi ukabigaragaza ku mutima ukabigumana ku mutima niho bigaragariza ko ntawe ubibona ku mutima umutima ntuvuga ubwo akaka niko uzuye umutima wirinda ko gasesekara ku munwa kubera yuko ubwabyo abantu bagomba no kubimenya muri bino bibazo by'umwihariko by'intambara n'umutekano muke umuturage ahora iteka renzira karengane ahantu hariho hose ku isi kubera ko niba hari impande ebyiri zihanganye ziraza zibaze bati kare nijabo hano hantu ko haje abantu kabacumbikira mu ruhande bahanganye uravuga atari ko baje barambwira ngo baranyica ntandi mahitamo nari mfite navugaga nta kundi bubigenzaho kugira ngo apfe nabyemeye rwa ruhande rundi ruko kubaza rurakuvuga kuri umugambanyi ni wanga baho gucumbikira babandi bari kubigusaba none barakwita umugambanyi nabo barakwica none uwo muturage uhagaze gutyo umbwira igikorwa yakoramo hagati izo nzira zombi no gushaka icyakiza amagara gusa yego no kuvuga ngo rero abaturage bari kwigaragambya baravuga bati rero turashaka kwigaragambya bari muri bya bikorwa nka byamyigaragambya bari mu kwa gatandatu muri Kinshasa ya indi ya mbere ya Ville Morute Ville Morute rero ntabwo iri Kinshasa iri kubera muri hariya muri Uvira imaze iminsi 3 inarangajwe imbere na societe civile n'abaturage basaba ko hasi izo ngabo zizafite aho zibogamiye nubwo mbona ko bigoye kuko nizagombaga kuza zirabogamye nizo basaba ko ziza nazo zirabogamye urumva ko ku murongo w'urugamba rero hariya birakomeye ariko n'abasivile nabo baragaragaza izindi mpungenge M23 irongera yisubize Uvira cyangwa ukurikije uko ibintu bimeze rega n'imirwano iri kubera hariya ubona ko n'ubundi Uvira yasigayemo ari agace niba siri inyuma za Point Rosari ifashwe ukomeza ugana Baraka kandi ubonye n'intabaza n'impuruza zifi Kinshasa wabonye bitakwira asa nk'umuntu ufite impungenge asaba ministri w'ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo kukugira ku rugamba kurwana kandi ntabwo umugaba mukuru w'ingabo ajya kurwana ni nka biriya byabaye nko kuri general ngo amuri yakutumba ariko ni general autoproclamé general wihaye ipeti ubundi generali ntajya ku rugamba abantu bagomba kubimenya uretse marshal wo muri Chad yagiye nawe ubu ngubu nta kibarizwa ku isi kuko bamwakirije na yombi ahita apfa ubundi generali wajya ku rugamba ari yo mahitamo yanyu muvugira ngo bamfate mpiri ariko ushobora no kubura generali wikundira intambara ukavuga uti I can go ariko none iyo wajya ku rugamba noneho generali aba ari umuntu ukomandira ni umugaba mukuru umugaba w'igitero umugaba w'igitero rero ntabwo ari gutya ahubwo uri kwavuga ati mufanye hivi ujya wumva zari komanda ariko abami yajyaga ku ruhembe mugami yajyaga ku ruhembe ariko nanone benshi babaga ari indwanyi byahamye ariko Rwabugiri ntabwo ari umuntu wari gukangisha urugamba kandi ahora noneho ari active kuko abami bahoraga barwana niyo muri yo n'imirwanire yabo barwanishaga intwaro gakondo kandi izo ntwaro gakondo niyo yabaga atari kurwana n'umwanzi yabaga yagiye guhiga uko yarasaga yafoye se ari guhiga si kimwe no kurasa yafoye kurasa ni intwaro yakoreshaga ni zimwe no kuvuga ngo rero nka general autoproclamé wakwibaza ngo ubundi yisanze ku rugamba gute ntuwikoza myitozo yarakeneye kuyobora Minembwe ageze rero baramwakiriza na yombi nuko nguko byo uko byagenze urabona ko byanze bikunze rero ukurikije ko twatuvuze Uvira isa nkaho n'ubundi yasigayemo hagati urebye hano hagati ya Bukavu n'izo review za Point Zero ubona ko nanone amarembo baba bafite baramutse bikomeye no kujya hehe
mu Burundi byanze bikunze bishobora kuba nabwo byagerwaho ko yafatwa nanone. Uravuga uti Uvira nayo ishobora gufatwa nk'ibisanzwe, ntabwo gufatwa kwayo se n'ubundi hava itegeko rya Washington babwira ngo musubire mu birometero, ariko kurikije kuntu igitutu ubona cyagabanutse kubera intambara yibereye, kubera intambara wenda nabo bwabo bafite, ariko n'igitutu na Kinshasa kuri 23. Wumvise ibya Masadi Boros nawe winjiyemo bamuhaye butamwa bakamuha kakitwi kidogo, ashyiraho umwuna we na ngenda, oya ntaga kitwa kidogo yose kidogo bwa kitwa kidogo ingana kuriya, kuko Masadi Boros rega nawe yasanzwe ari umukire kandi ntabwo ari umuntu wagafuka imvugo ari imwe, kuko ni n'umukwe wa Donald Trump yaramushingiye. Urumva rero bafite aho bahuriye, nawe yaraje agomba gukuramo ayi, ariko na Trump kumushinga Afurika arabizi buriya, nawe arabizi rega inyungu za Masadi nizo nyungu za Trump. Yagiye mu bihugu byinshi bya Afurika kandi wareba ibyo yabaye mukabona ni ibihugu bifite amikoro. Niba yaramushingiye ubwo urumva se niba barashingiranye bahuriye muri saro basuranye, ni business y'umuryango, niko ngira ngo ikinyamakuru cyari cyanavyize, ni family business. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya ticket y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya ticket y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Yoga Family Care, ngiki kigo rukumbi mu Rwanda kizanye igisubizo cyo kwita ku bantu bafite indwara zitandura cyangwa bari mu byago byo kuba bafatwa nazo bigakumirwa hakiri kare. Abamaze kuzirwara namwe ni mwiruhutse mubonye igisubizo. Abafite ibibazo by'umugongo, kuribwa umutwe, abarwaye paralize, kubyimba amaguru, abarwaye diabete, stroke, namwe turabafasha cyangwa tukabasangaho muri. Dufite ibyuma kabuhariwe bibafasha mu burwayi kandi dutanga amahugurwa ku buryo bwo kwita ku bafite indwara zitandura, twibanda cyane ku nyongeramirire zibakwiriye no kubakorera ubugororangingo cyangwa umwihariko nuko abasoje amahugurwa mu kigo cyacu tubashakira n'akazi. Dukorera ikibagabaga munsi ya Radio Maria Rwanda ku muhanda kaga 32. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0783 17 05 95 cyangwa 0788 58 0047. Wikwiheba gana Yoga Family Care tuguhe care. No kuvuga ngo rero urebye igitutu ko cyari kimeze nuko ibintu bigenda bigabanuka, iprofiti ifate. Yego nubwo Kinshasa nayo bintu bigiye kujya ku murongo, itegeko nshinga rigiye guhinduka, Kisekedi manda zazibona, byanze bikunze umwandiko nawe ushobora kuba ugenda ibiriya byose bikaba byari uburyo bw'umwandiko igitutu ko kigenda kigabanuka. Ubona ko ari ibintu bigenda bikorwa kuko abonye ko Urayi FC 23 ririmo rubaka inzego, shyiraho komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Wabonye umutwe w'inyeshyamba ushyiraho komisiyo y'uburenganzira bwa muntu? Ntabwo bibaho. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu iba mu bihugu, ishyirwaho n'igihugu, igashyiraho inzego zishinzwe ubutabera. None se wabonye umutwe witwara gisirikare cyangwa umutwe wa kinyeshyamba uterera umuntu wa Loni kashe? Wa Loni muryango w'abibumbye so called. So Clement, ukomeje kuri Kinshasa itunyibutsa ko Kinshasa yinyaye mu isunzu, niyo ariko navuga ikubahiriza ivyo guhererekanya imfungwa nko bikubiye mu masezerano na Doha. Abantu 15 bari bari beni mu kato kubera COVID-19 na COVID nayo byose banditse bivangirisi bamwe bahise rero bagira batya babahererekanya binyuze muri komite mpuzamahanga Croix Rouge.
yego bakoze kino gikorwa, ariko kino gikorwa mbona ko hashobora kuba hari ibiganiro vuba ahangaha, wenda bazajya bagaragaza ko ari intambwe nke bari gutera, kubera ko urabizi ko intumwa cyangwa se abahuza bamwe bahuriye i Montreal mu Busuwisi, Doha muri Katari, baje kureba ibibahirizwa ry'amasezerano ashyizweho umukono hagati y'impande zombi. Bajya Kinshasa, bona n'ubutegetsi bwa Kinshasa bivugira muri raporo yabo ko basanze nta kintu na kimwe Kinshasa yagize ikora. Yego. Baza i Rubavu mu Rwanda kubera ko batinye hari kujya muri matwara ya FC 23 kubera cyagiye icyorezo cya Ebola cyari gishyushye cyane, ariko nticyari gishyushye cyane nk'ubu. Ubwo nibwo mu mibare iri kugenda nabi cyane. Ariko icyo gihe muri Kivu y'Amajyaruguru naho hari havuzwe izo cases. Baburira Rubavu mu Rwanda, ariko ku ruhande rwa FC 23 yuzi ko yatanzuze imfungwa Kinshasa irazanga. Kuko na Kinshasa kano kanya nubwo ivuga ko yatanze abangabe 15 bakurikira abandi 37 yigize gutangaza ko yatanze, ariko none ibinyamakuru bya Kinshasa biravuga ko ari ku nshuro ya mbere kuva amasezerano ya Doha muri Katari yashyirwaho umukono. None ukibaza se aba basirikare ko ari ku nshuro ya mbere abasirikare bahererekanyijwe cyangwa se imfungwa za FC 23 izi mfungwa ni ku nshuro ya mbere. Noneho babandi 37 Kinshasa yavugaga harimo 25 barangije ibihano, ahubwo bakomeje no gufunga. Bivuze ngo byandi Kinshasa yavugaga mbere sibyo, kuko niba bavuga ku nshuro ya mbere. Noneho kandi niba nanone abo bahuza barasanze nta ntambwe nimwe yateye, bivuze ko ngo bitangiye gutera ko gatambwe. Ariko noneho ubwabyo kugira ngo buriya inkuru yuzure neza, buriya FC 23 mu gihe yatangaza uko yakiriye kino gikorwa ndetse nabo yakiriye abaribo, kubera ko urabizi zitukwamo nkuru. Mu mfungu busaba zifunzwe hari z'ubukeneye by'imena. Yego. Hari nizaza zigahita zijya mu kazi direct rwose zikaziba icyuho cyangwa zikazana amakuru wari warazitumye. Oya ni ngombwa, ntabwo hazabura amakuru zizana. Yego. Ariko noneho bashobora no kuvuga bati yego murakuduha, ariko sinaba ngaba dushaka cyane mwakaduhaye abandi, kubera ko imfungwa zivugwa ni nyinshi 15 gusa kandi ufite nyinshi, ariko nanone zingizi ngo ni zitarakatiwe. Kuko aracyarimo nanone, nubwo nanone ari amasezerano abantu bayasinya, nimwe ari amasezerano usinya yego, ariko ukayasinya utabanje gufunga inguni, umenye ngo mbere yuko amasezerano yashyira mu bikorwa naje niteguye birantega by'aya masezerano ndi gusinya nazikuyeho. Kuko muzo mfungu uri gusabwa harimo izakatiwe zitarangiza ibihano, sibyo? Yego. Izo mfungo zitarangiza ibihano rero urabira kujyana mu mwanya wo gutanga imbabazi. Nka byandi twavugaga tuti nta kuntu ibiganiro bidaheza byaba hari abahakatiwe cyane iz'urupfu hari abahakatiwe byose. Nibita kujyana rero mu mujyi wo gutanga imbabazi, wakoresha indi maguyi yindi ukabasaba gusubirishamo urubanza, ubwo butabera bukabeza. Nubwo ari we wawubejeje, ariko ukabanyuza mu butabera, kuko ubutabera bwigenga ku isi ninde wigenga se ubundi mbere yuko ubutabera bwo bwigenga. Urumva rero byanze bikunze biracyagoranye izo mfungo, niyo mpamvu ziraza donyi kubera yuko haracyari izo ngizo zindi zifite ibihano zakatiwe. Niba ukatiwe burundu birasaba ko bakweza. Kukweza numva mu nzira zishoboka no imbabazi z'umukuru w'igihugu, cyangwa se kuba hanyuza n'inzira z'amategeko bakagera nk'ubujurire bubaho, wenda kezwa agahita agenda gutyo mu buryo bwo kutigaragaza ko ibintu bikoze wenda mu buryo bwa giseseka. Ariko ubundi urabona yuko biracyagoye hagati y'izi mpande zombi. Niba Kinshasa barayihaye imfungwa n'aba basirikare kavuga iti aba basirikare muduhaye ntago twemera ko ari abacu, kabanga ntivuga iti nubwo twatanze ariko natwe twakiriye. AFC 23 nivuga iti twakiriye, kuko nashobora no kuvuga iti abantu twakiriye ariko twaje gusanga bameze nka za FDLR zatashye mu Rwanda ejo bundi bagasanga harimo abo muri Republika Demokarasi ya Kongo. Yego. Urumva rero ibi ngibi ni trufi zifashisha mu biganiro biri imbere, ivuga ko yatangiye kubahiriza amasezerano. Bimeze ubundi mu bintu byo mu butabera. Ubutabera nabwo hari igihe bihaba ibikorwa nyine bukitwa ubutareba cyane, kubera yuko hari umuntu ushobora kuguha urugero buriya mu rukiko. Uyu muntu ushobora kujya kurega umuntu wenda yarakwambuye, wenda yaraje aramamaza kuri Primo Media Rwanda, mugirana amasezerano, wenda umugiriye icyizere ko wenda yamamaza we, kavuga ati wenda ugiye kwamamaza ariko nubwo udafite amafaranga ariko uzanyishyura mu gihe runaka mwumvikanye. Akakora kamamaza ariko ntakwishyure, kuko ati wenda niba umuntu yaramfitiye miliyoni 10 namwamamaje mu gihe cy'umwaka, noneho uyu muntu akayatwara burundu atanyishyuye, ukagenda ukarega. Urumva n'urucabana ibiganiro byerekana amalinki byagiye binyuramo, nawe ntabihakana n'amasezerano byose.
kavuga ati ariko rero ndabyemera kwishyura ndanatsinzwe n'iki nzajya nkwishyura uko nshobojwe buri kwezi agashyiraho 10,000 buri kwezi agashyiraho 10,000 buriya bari kukwishyura mu mategeko kuko niko ashobojwe hoya si nuko ashobojwe aramutse anakubwira ati ndemera ko nkuri mu mwenda ndemera no kukwishyura ibyo ubwabyo birahagije akanerekana uburyo azajya yishyura niyo atakwishyura wajyonyuka ukamurega akubwira ati ariko ati nakubwiye ko nzakwishyura nta kazi mfite nimbona akazi nzishyura. hari umuntu twakoranye ahantu ho abwira umukozi ati njyewe ati urantsinze sari miliyoni nka 7 gutyo ati yego tuzarenda upfa utayabonye nawe buri kwezi yamushyiragaho veni murangaye muri 7 kandi n'ubusubiye mu rukiko aravuga ati umuntu arishyura ariko afite ubushake mbere na mbere ngo afite ubushake bwo kwishyura cyane rwose batitaye ngo afite bya mirenge ku ntenyo urumva rero biragoye by'ubutabera nyine nuko miliyoni 7 ubwo niyo yamuha 20,000 azamwishyura mu mezi 350 nyine urumva amezi mu mwaka yabamwishyuye se angahe nyine 240 mu mwaka urumva bibaza anyways Clement turimo turagana ku musozo yego reka dusoze twibaza ngo iyi script yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye kugaragara za 2009 ya Julian Assange abishyira hanze wari nyiri WikiLeaks irimo irafata umurongo twatekerezaga rego rimwe rajya muri uyu mujyo kuko urebye ukuntu ibintu bimeze inzego ziri kubakwa igihugu nta gitutu inzego ziri kubakwa ikibuga cy'indege makuru yavuga ko cyafungurwa baramubwiye ngo azaza gifungure kinyigoho indege za gisirikare kuko izo ndege tuvuga ngo abasirikare bava Kinshasa bazanwa n'indege za gisirikare za MONUSCO kandi urumva na ukajya uvuga ngo za MONUSCO na FC 23 izi ndege za gisirikare none sijya ijya mu minembwe gute kuko nk'ubu abantu se ntibajya kuvurirwa na Goma bavuye za Minembwe cyane kora ko urumva niho hari n'ubuvuzi no kubitaho hariho no si birindiro by'igisirikare cyangwa se etat major ya M23 iri hehe si muri Kivu y'Amajyaruguru no kuvuga ngo indege ziranagenda za gisirikare kuri cya kibuga zigwaho ahubwo izo mpamvu politiki zindi zitarumvikanwaho inyuma y'amarido nizo ziri gutuma ikibuga cy'indege cya Goma kidafungurwa. Ya reka dusoreza Clement ndagushimiye. Urakoze cyane. Ugiye kuganura iki? Ngo ngiye gushakisha ngo ndebe ko hari icyo nabona. Ngo ndaba nsoje akazi mu masaha 4 z'ijoro. Ndebe ko nanjye hari icyo naganura. Reka ngiye gushaka inyama nanjye nizo ndi buganura. Iyi nzu turi kuyigurisha iherereye Igikondo. Iherereye Igikondo ubwo umuntu ufite amafaranga yashaka uburyo aza kwigurira inzu ikora ku muhanda ifite n'ama annex nkuko muri kubibona annex ushobora gukora mu bucuruzi hano ubu harimo izirimo buzikoreramo salon de coiffure harimo diary harimo ndetse n'akabari kandi inzira n'amafaranga make cyane ndashaka miliyoni zingahe ku bindi bisobanuro wabaza nyirayo ariko ni inzu nini ya cadastre ifite ahantu hisanzuye n'igikari hano hanze ku muhanda neza kuko ikora ku muhanda ikaba ifite nyina amantuza 3 ama annex 3 ushobora gushyiramo business wowe kabinyuma ifite parking ishobora kujyamo nk'imodoka 3 icyarimwe gushobora kuba mu gikari imbere ukabyaza umusaruro cyane rwose kandi ubwo imbere hashobora kugutunga yego bahamagare kuri 0788332216 yego urumva ko iyo nimero itanaruhije 0788332216 na Prince araza no kwibandikiraho neza bayibone neza cyane yego ubwo naho mu biganiro byacu by'ubutaha reka ngushimire cyane Clement asante sana shimiye n'abari badukurikiye waruzi ko kubaka bitesha benshi umutwe kandi nyamara ubufasha buhari waba uba mu Rwanda cyangwa imahanga Mess Limited iriho ku bwawe kuva ku ntambwe ya mbere kugeza ku ya nyuma bivuga kugushakira ibyangombwa byo kubaka inyubako iyo ari yo yose no kukubakira bigezweho kandi bihendutse byose Mess Limited turabigukorera va kuba tubuzi rero bakinira mu byawe ugana abanyamwuga banze umugayo tugira impamo inzozi zawe sanga ndi makuru kuri wa_mess_rawa cyangwa duhamagare kuri 0727 cyangwa dusanga aho dukorera mu Kiyovu imbere ya kaminuza ya Kiste mwana twandikira email kuri messrwanda@gmail.com